Ibihe byiza inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise Nanga wa AFC M23 yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kugana ku iherezo. Nyuma yuko Corneille Nanga umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ririmo umutwe wa M23 n'abandi bantu 25 bareganwa nawe biganjemo abakuriye M23 bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa rubahamije ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe urwanya ubutegetsi. Nanga yabyamaganiye kure. Nanga mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X avuga kuri biriya bihano yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwabibahaye kubera ubwoba bufite bw'uko buri kugana ku iherezo. Ati yo ubutegetsi bwagize ubwoba biterwa no kuba bubona ko kugwa kwabwo kwegereje, kandi kugwa kwabwo ni ikinamico y'imanza zikurikirwa n'ibi bihano birimo gukabya. Ni bigaragaza ubwoba bw'ubutegetsi bubi kandi bubona ko iherezo ryabwo ryegereje. Mu bandi bakatiwe urwo gupfa harimo General Sultani Makenga uyobora igisirikare cya M23, General de Brigade Byamungu Maheshe Bernard umwungirije, Lieutenant Colonel Wiringoma, Colonel Vianney Kazarama, Bertrand Bisimwe, Lawrence Kanyuka n'abandi. Nanga yavuze ko igihano cy'urupfu we na bagenzi be bahawe kireba kandi kikaba kiraje ishinga abagifashe, mbere yo kubateguza ko nyuma y'uko RDC izaba yamaze kubohorwa bazisanga basaba AFC imbabazi zo kuba barahamije amategeko atemewe bagamije gushimisha umunyagitugu w'umutekamutwe w'umurwayi ndetse n'umubeshyi ruharwa. Yunzemo ko biriya bihano byerekana ko AFC iri gukoza imitwe y'intoki ku nsinzi. Ashimangira ko iri huriro rigomba gukomeza urugamba rurimo kugeza igihe RDC hazabera impinduramatwara ikurikije itegeko nshinga. Muri abo 26 baregwaga, 5 ni Eric Nkuba Marembe, Nanga Baseyane, Safari Bisholike, Nkangi ya Nyamacho na Nikeze Samafu Makinu nibo baburanishwaga bafunze. Abo baburanye bahakana ibyaha. Mu bahamijwe ibyaha badahari basomwe mu gusoma urubanza harimo Corneille Nanga ukuriye AFC, Bertrand Bisimwe wungirije Nanga, General Sultani Makenga ukuriye abarwanyi ba M23, Colonel Wiringoma umuvugizi wa gisirikare wa M23, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC, Bernard Mahesh Byamungu wungirije General Makenga, Jean-Marie Vianney Kazarama wigeze ku umuvugizi wa M23, Yvette Nazinda Rubanda umugore wa Corneille Nanga, Henri Magi wahoze mu ishyaka PPRD akajya muri AFC, Jean-Jacques Mamba wahoze ari umudepite wagiye muri AFC muri uyu mwaka n'abandi. Urukiko kandi rwatangaje ko umutungo wose wa Corneille Nanga n'umugore we Yvette Rubanda ufatiriwe. Rwaciye kandi abakatiwe bose amande ya miliyari 1 y'amadolari y'Amerika kubera ibyangijwe n'igihombo bateye Kongo Kinshasa. Abunganizi b'uruhande rw'abaregwa binubiye ko bataha umwanya uhagije wo kugaragaza ibirengera abakiriya babo muri urubanza rwamaze ibyumweru 2. Umwe mu bunganizi b'abaregwa yavuze ko nta bimenyetso bihagije byatanzwe byo gutuma urukiko ruhamya icyaha Basiana Nanga, nyirarume wa Corneille Nanga. Mwiburanishwa wavuze ko icyo azira gusa ari ukuba afite izina Nanga. Corneille Nanga wahoze akuriye komisiyo y'amatora ya Kongo Kinshasa mu gihe cy'amatora yahaye manda ya mbere Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko ibi bihano bakatiwe bireba gusa ababitangaje. Yongeraho ati nyuma yo kwibohora baruciye bizaba ngombwa ko basaba imbabazi kubera gushyira mu ngiro ibwiriza riboneka ko ritemewe n'amategeko ryo gushimisha umunyagitugu. Nanga uvuga ko intego yabo ari uguhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi aravuga ko urubanza rwegereza AFC kugera ku nsinzi. Nyuma y'imyaka irenga 2 mu ntambara AFC M23 yafashe ibice binini bya teritwari za Rucuru na Masisi, teritwari zigize hafi 1/3 cy'intara ya Kivu ya ruguru, imwe muri 26 zigize Kongo Kinshasa. Constant Mutamba, Ministre w'ubutabera wa Kongo Kinshasa, yatangaje ko urubanza ari umunsi w'amateka kuri miliyoni z'abagizweho ingaruka n'intambara muri Kongo, we yita ubushotoranyi bw'u Rwanda. Yongera ko ibihano byose bizashyirwa mu bikorwa nta kabuza harimo n'icy'urupfu. Mu kwezi kwa gatatu 2024 leta ya Kongo Kinshasa yasubijeho gushyira mu ngiro igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 20 ishyirwa mu bikorwa ry'iki gihano rihagaritswe. Igihano cy'urupfu giheruka gushyirwa mu ngiro muri Kongo Kinshasa mbere y'umwaka w'2023. Naha dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.